Ia e whawhitai te lea tuilo o tō awe mai le nei tū la. Manatua mai a tapo inga masani sa whianga iai ma tātou le nei sa pati. O lo whapea o na tātou whaamamalupea iai o lo na tāua si o tātou atunu. O lea wautu le malama i le tūlo maunga le nei aso fau. Ma le nei tai au manuia i le alofa tausi mai o lo tātou tua. Wau manatu o le awhata ia i maunga o ao ma mapuane i tu loto o sā ma u malu sā moa. Wa o malu o ta oto. A whela ngai ia o na whainga tā lea. Ai au te tantonu wa leo toi pōse lilo i tala ave fo i lungo a wala te le vave i le whalavelave na tūlai mai le pō ana pō. Na pauli ai se vaa o le fua vaa o le vaenga au a le Navy. Ale malo o New Zealand, ile a au tu atu o le ngatai fale o le afio anga o si umu. O ngaluenga whaatino lava o le tāpenanga o lo tātou tali malo i atunu o le taupulenga le au o le toi mamao. Sa wha mautino mai e toa fitu suru lima le au waa i le teimine tupu ai le whaala lave. A toa ai ma tangata anu, e le o ni tangata military. O ni tangata sue whaasai nisi e tō fitu, ai tō whaa isi tangata military ma isi atunu. I le teimi nei ele i mautinoa ma manino mai le mafuaanga o le whaalawelawe, po le mafuaanga fo i noso ai le waa i lunga o le au. Masalo o se teimi o na tuina mai lea o se reporti alo ia, o lea tūlanga pe a maea i a susuenga o le a whatino. O le mea wa mautinoa, o loo saunga le mu uma le au waa, e ui na sou po i sā ma matangi le sami le tu la na tu la i mai ai le whalawelawe. O se tala e whapea, o le vave o le mafau fau o le kapiteni, na ia whai ai se whai unga ma whaatunuina uma i loa le au waa, e tu ua loa le waa ai le isae, ma ona tu la i mai ai nisi a fianga whainga tā, lea uma whai ai o na lavea ia uma lana au waa. O le tūlanga la veai o le au waa sa whapea o na vave atu iai au nanga whapitoa. O le saunga le mū ma le la veai a le tātou malo. Tau wala atu lea le mtanga luenga o leo leo ma le pulenga o tine mū whaalabelave tupu whafosei. Sa whapea o na awa yatu ma le tātou waa o le nā whanua tolu mo se fsoswani. Sa maua le mātou whiroa inga ma le au waa a New Zealand nei le tai au. Whapea fōi o na maua ai nisi o whaamatalanga o le nei whaalawelawe i se whaamanu maanga a le tamaitai kapiteni po le ship commander i le mea le tupu i le poana pō. Sa whao o mai fōi le whaafetai a le au waa ma le kapiteni o le waa i tūlanga la vea i e pei o na awa yatu le tātou malo i lona whaatinonga. Ina ua tūlai mai le whaalawelawe i le vailuanga o le poana pō. O le vaenga na mua tau nuu i le matawhanga po le saunga le mūlea. O le taimi e tusa lea mali tūlai tasi i le vaveao, ana nei le tai au. Ia o nisi vaenga sa whapena na ui nātu lo lātou saunga le mū ia na muli atu. Mai o te fia whao atu fo i le nei whaamalo i le komisina o leo leo, ma le komisina o tinei mū, ma la vea i whafosei. Le kapiteni o le nā whanua mai lato uma sa whaatino ina le nei ngā ruenga la veai mo le au waai fitu sfuruma lima New Zealand. O le leai o se soifua o mai mau, o le vainga lea o le tau lava tā pena i le tātou talinga malo, ma le maualunga o le tūlanga o lo o tau to mai o iai nei la o tau au nanga i le tātou atunu, wha malo le ngā rurue. O le tūlanga sa iai e whapea i le tea o le tūlai ono i le tai au nei, na amatai loa o na vaia le asu, ma mū le waa, ma ngā iai loa i na ngoto. I le tā ai o le iwa le tai au nei, na i loa ai ua i lalo uma le tino a toa le waa i le sami, ma ua le to i loa atu. O lo ngā lue pea le tātou vaenga o whaalawelawe whafosei e iai leo leo, le mtanga luenga o sisi o manga, le pulenga o waa Samoa, ma le ofisa o tine mbu. E mataitu pea se tūlai mai o se msaa o se suau, i lunga o le sami, i ono a fia ai le au,
fi ngota mai a ma mea uma ola I lunga o le ngata I whale nei, o le popolenga nei wha tama iaina pe atu lei mai se tūlanga o le sua umasa. Sa maua fo'i le mātalanoanga ma le ali Palemia o New Zealand I le tūlai se furulua ana le la le fionga ia Luxton, ma sa momoli mai lana whaafitai I le tātou mālo mo ngā luenga la vea I mfsoaswani na whaia mo le awaa. Na maua ele I whaingo fie le ngā luenga la vea e pei o na iai, ona o le lolo wā o le tau I lea taimi o le whaawelave, ia e maise o le pōngi sā. O loo sauni mai fo'i le mālo New Zealand I sa lātou soaswani, ma le ngata I le awaa ai o susuenga, ma se whaiunga o le awhaia I le nei lava waa. O le awauli nei la o le atuai e le waalele whapitoa o se waalele militeli ua ta ua o le C-130, New Zealand o le Hercules mo Samoa, e au mai ai ni tangata whapitoa o iai to mai manisi o mea whai ngā luenga whapitoa mo le ngā luenga, manisi suenga o lo fia whaia I le nei whaalawe. O le aave la tau whaamuamua I le puipuinga o le siosio manga, ia aua ne iai ni a fianga o le tātou ngātai whale, ia ma le siosio manga whale nā tura. I le teimi nei o lo ngā lulua le tātou pulenga o le New York, o le ofisa o whaalawe whaafuasei, whaatesiai ma le mālo New Zealand, I whesota inga ma vaenga I se uma, I te tau ai I teimi o ni whaalawe whaapenei. Ia o le winga lava o le nei whaasaralaunga ina I anofo sila fia, ma malu o le atunuu, I mea o lo tutupu mai e meise o le nei teimi a o tātou whaasau ni atu mo le tātou taringa malo, e le whanutanga le taitai o malo o le taupulenga laulangi, ia po le Samoa Jokum lua o lua wha. Talusia ia to mua mala a ia sao mauli li tātou wha moe moe, I le lofa ma le anga lei o le atua whaafitai. At 6:58 p.m. Saturday evening, 5th of October 2024, Samoa Police, Prisons and Correction Services received a call from the Rescue Coordination Centre in Wellington, New Zealand, regarding a distressed vessel which is now confirmed to be New Zealand Navy vessel HMNZS Manawanui that ran aground on the southwest coast of Upolu Island. The Police and Maritime Wing on duty were alerted and dispatched small boats to the southern side of Upolu as the Nafanua 3 crew were recalled to assist with the rescue operation. Samoa Fire and Emergency Service Authority, FESA, was also alerted and responded alongside police maritime teams. The Disaster Management Office were also alerted and were on standby to assist when needed. At 7:19 p.m., another call was received from the Rescue Coordination Centre in New Zealand that the crew of the distressed vessel will be abandoning the ship unto life rafts where, due to the deteriorating situation with the NZS Manawanui taking in too much water and was sinking. At the same time, first responders from both police and the fire service and emergency were deployed to rescue the NZS Manawanui crew. At 9 p.m., the Nafanua 3 departed Matautu Wharf to assist with the rescue operation. At 5 a.m. Sunday morning, 6 October 2024, the police commander who led the rescue coordination informed headquarters that all 75 members of the crew were rescued, with some receiving only minor medical assistance with no casualties. Nafanua 3 rescued 18 crew, 11 were rescued by the Ladbroke cable vessel, 10 rescued by Ark Marine Company Limited vessel, and 36 were rescued by the police with assistance of the FESA small boats. All 75 crew members were transported to the New Zealand High Commission residence for welfare purposes. The HMNZS Manawanui is not recoverable and has sunk into the ocean.
The possibility of an oil spill is high probable. NEOC, led by MNRE, is now conducting an environmental impact assessment on the marine ecosystem and surrounding areas. Earlier today, I visited the crew to give moral support and assure them of their comfort and any other assistance the Samoa government can provide. I also spoke with the Right Honourable Prime Minister of New Zealand, Mr. Luxon, who expressed his gratitude to Samoa for its efforts to rescue the crew, especially in difficult conditions and during darkness. Prime Minister Luxon has also offered to provide assistance as required to assist the Samoa government if required. I would also like to commend our Commissioner of Police and Commissioner of Fire, Emergency and Rescue Services for their great efforts to rescue the crew of Manawanui. A word must also go out to the ship's commander for her call to abandon ship and to the crew for their courage and bravery during this difficult situation. More information will be made available once reports are received from our frontline response agencies. Ia soifua ia manuia. O le tātou sisio manga, ma le tātou puna o whannatura o ina leo lo ave i eile wha mua. O lo ave fo i eile wha mawhari te minei. Ina ua tūla i main wha ave lave, sa bave lava o na tā pena le tātou NEOC, ma deploy, ma o atu tua le tātou vaenga o sisio manga. Ni a whai mai se rapid assessment, po se li poti fo i le wha tūtope, ele tūlanga o i eile waa. Ia ai pei fōringa mai o ngoto le waa, ele ieise a fianga o le tino le waa le te mine. Lono winga, ele o ieise tūlanga fo ile le ono whale tonu pe sau whafo le swau. Ai ele o discountinga le vaenga le nā, o lo matai tuina pea. Ia le tūlanga ni te o ieise se swau masaa. O popo lenga na o lo iei nei le tātou NEOC le te mine, ia whapea fo ile malo o New Zealand. O lo o pe ona fai atu o leua saule va lele leo li nei i fa mua mai vaenga i o le lavea i o sisio manga o lo iei nei tangata o lo iei le to mai fa pitoa scientisi ia e mai ngā lue fa tasi ma le tatu vaenga i nei ia e mai se fo i o equipment o mea whainga luenga o lo au ina mai e iei me fo i o boomers ia po skimmers e fai e o na tāwhiofi le oil pe a swau pe a tūlai mai ni tūlanga whapena au te mil nei ia o lo mtai tuina sa whatino fo le ngā leo ia nga ia tu ia fioanga ia i lo o lata i le meo lo ia i le waa ina ia wawa ai atu fo i la tō mani poti mai ni tūlanga fo i le ese fo i le waai ia ono o le nau ta inga lava ia oa ni tūlai mai se swau masaa. Nasa tu so te inga i ai ranga o New Zealand, ma te mara New Zealand. O le aranga wena le sa whai ala wa ai mai te whate, wa le se whape o me le sa i ai ni, wai ana sa i ni ngui le tātou marine. Ono sa muta mai le afi, se nama whiti pe i se mele toi fo i me le wa ai whai pera na ngā ranga, o le asa i ngā ranga. Ia o le waa ia o le au suesue. Ia o te loa fo i sa whatino le lato ngā ruenga o le survey. O le tūlanga fo i le asisia o le ngata i whale. Ia o msalo fo i o nisi tāpenanga nei o le tātou talinga malo. Ina ia sao mauli tūlanga fo i le o ala waa e ono uia. Ia pe ona tātou i lo fo ia o ina se vaenga o le a no fo i le tupu o Peletania pe a fio mai. Ia o te loa o tāpenanga umalava nei. Ia e pāwhita i leo o tumua mala
ai le isi me tu lai mai le teimi o le tātou talinga malo, o le lātou survey, ia pe o le tūlanga fo o le Hydro Classic and Survey, e o mai e tangata fo i e to mai whapitoa e diving, e lau vana o fo i e maudu lalo ma siaki uma lalo le a au ma tūlanga whapena. O e ale tali tununga fo i lele, ele o maua lele mafuanga, ia o tūlanga o le lolo wa o matangi, ma teimi na, ia o tūlanga ia tau me whapea, ia ele ise sio tātou e mo me o whaalawalawe malufia, le malufia e tūlai mai. It's beyond our control sometimes. Are they going back to New Zealand immediately, or are they going to stay here? Because I understand they were at the New Zealand Icon residence today, but what's the plan for them? Are they going to remain in Samoa? Ia no matou whailoa i lalo le ofisa, i lalo le ofisa o le New Zealand High Commission i a pia. Sa le teimina bua le talatala tār se fulu. Ia e lava nei maftianga o si au waana o waia e fōringa mai sa ia le mea fōile le pesa in shock. A lot of them o ngā le tō tele fōi o la tō ia e whapea e whā leitu la sa tōng whai ele search and rescue lea ono le pungi sa ia mal tūlanga fōile le o whitongi ia i solo i lungo o le au ina wa sa ele la tō waa lea whaola na o mai ai Utah. Ia e te tala no atu la ia i ma ave se wha amalo si au fo ile le ia loto tele ma ia sa o whai fo ia ia ua wha vave se i lea whatu atau nu mai Samoa e mo i lava o le tau lau le lato mission na mai ai ia e lei o lea lava ua saunga le mu ua malu tonu le tatu atu nu ia se i whai maalia ia whiutanga inga ai o mātou ma ua tala no ai ma le palimio Sila nei ia o lo te tala pea pe o open pea o lo fa fisili le tulanga na le ase teimi tala fe ngai e toi fa fo ia le crew o le teimi nei ia o lo tau fai fo i wai e fo ia fianga o le bafo fa i me fa pe nei ia o lo fai fo inga luenga lo fa fo ile le tato medical team ia me se fo i se so swani mai an usila le teimi nei no fe o le tulanga le fa tu pe ngo nga luenga ni ia mo tino e mo pulo no liki me fo swao ma tatonga te fai o feta te tulanga le fa o le va ia o le va New Zealand ia ele tel tununga o le tulanga ia o le fala lave o tulai mai ona o le va New Zealand o le o latou ia fuafuanga sai ai ia o a uman tulanga fa pena ia lo tel tununga o le fa tupenga o puipuinga ia e responsible ai lava latou ia ele e se ele tatou va fa le malo ia o tātou a mai ngā ruenga la vea ia o la fo ini me mwhai le tātou malo e whapena an tātou ngā lue whaatasi o le tūlanga le sa ilma tanuanga nei le tai au. What are the impacts of what happened to our preparations for children because of our resources, not only human resources, but like le tūlanga leo te whaala me lawe mai me leo le e whamu mui le tape na i whenga maro me tanga maro. Ia wa e se awa ainga o lau wa ai o se tūlanga wa e leo se whaala me lawe ni tātou fufu ina tupu. Ai o le tūla mai o le whaala me lawe nei ma le tali atu o le tātou au onanga le tātou maro. Ia o e alau talitununga wa iai o te musa vivi atu le tātou maro. Ai o se whāteita inga le leilea wa whaonga ailo latu to mai man latu tāpenanga. In terms of resources, ia ele o e mo i lava o resources ia o mea whaadu. Ia alai whaadu talawhea ngai o no tau lawea i mai o soifu o tangata. Tēlo whionga